Sanibonani bafowethu. Sekuphindile-ke lokho leso sidumo senzeka-ke emakhaya-ke manje eManguza lesi saba ukufika baseNigeria soku-scammer abantu bakithi ngendlela yokuza sengazuthi bazofuna umshado-ke manje kanti bazofuna amaphepha e-citizenship yalapha eMzansi. Lana-ke ngifonelwe omunye umfowethu la ekuseni, sesiyakhuluma nje ngalezi zinto ngoba ulimi alinamathambo kodwa odadewethu abexwayi bayaqhubeka bayenza, baze bethi sinomona masibaxwayisa ngobungozi bokujola nalabantu bokufika. Lana-ke emndenini wakwaSithole eManguza, hhayi soreni bafowethu lapho soreni bafowethu le simo esinivelele. Laphana-ke isililo sibe khona emndenini wakwaSithole kwaJobe lapha eManguza. Ngesikhathi-ke umkhwenyana wasezweni laseNigeria ongowokufika la eMzansi, efika khona ezolobola ngemali eyomgunyathi ewu-40,000. Ufike walobola-ke umkhwenyana ngaleyo mali ukuthi ize itholakale-ke le mali ukuthi ayikhona umgunyathi, itholakala ngoba umama wentombi le ekade izolotsholwa eseyithathile le mali eseyothenga ngayo ey'tolo thizeni. Bese kutholakala ukuthi uphethe isamba nje impela esama-fake sonke lesamba. Wafika-ke lapho esebizelwa-ke abomthetho ayisemkhalela-ke amasongo kaSigonyela. Uyayibonani le nto ukuthi iyolungiswa yini-ke indaba yokuthi kuze kuboshwe umzali wakho ngenxa yakho yokuhamba uy'faka ey'ntweni ngenxa yokuthanda izinto, nala ubona khona nawe ngokuhlakanipha kwakho nje usukhulile ukuthi ayikho le nto umdlalo. Nakho-ke sekwenzekile-ke umzali usesitokisini. Lo wokufika waseNigeria uhambe naye ngoduso yakhe, okuwukuthi asazi-ke mhlampe iyazi naye ngoduso ukuthi bekwama-fake lawa. Seyigromiwe ngoba phela la bantu bafike bekufaka umqondo wabo ugcine nawe usuyisigebengu njenganabo uma ngabe ususesayidini labo, ngoba still nala uyakhona uyosebenza yona le nto yobugebengu. It's either udayisa ama-drugs noma wenza yona le nto yokuwasha le mali eyama-fake. Asazi-ke mhlampe bekwenye indlela abazama ngayo ukuyonikeza abazali bakhe imali ukuthi beyiwashe le mali futhi eyama-fake, kodwa sekwenzekile eManguza. Kunesililo-ke lapha, umzali usesitokisini, lo wokufika uhambile nengoduso yakhe, ulobolile phela yena ngama-fake 40K. Xwayani bafowethu.